Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuze aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Ngabagarutse mu makuru agezweho muri uyu mwanya aho Colonel Fureko akomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, akaba yakubiswe ku buryo bukomeye cyane, abakomeje kumubona akaba yamaze guhinduka nk'ibishyimbo byashiririye. Ni nyuma yo gukubitwa ndetse nyuma yo kugambana yagiye akora akihuza n'abarwanya ubwoko, aho yifatanyije na General Masunzu ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bagambanira ubwoko nk'uko Colonel Makanika General Makanika yari yaragiye avuga, aho yakomeje kugenda avuga ko aba bose bazakomeza kugenda bahura n'ikiguzi, bazakomeza kwishyura ikiguzi cy'ibyo bakoze n'ibyo bikomeje kubabaho. Nyuma rero yuko Masunzu ahuye n'ibibazo bikomeye cyane, uyu Fureko, komanda Fureko wa Gumino akaba ari we ukomeje kuba nawe noneho agezweho, nuvuga ngo aka kanya yakubiswe ku buryo budasabe uko tugiye kwagezaho inkuru yose uko yakabaye. Twize cyane rero umuyobozi wa Gumino komanda Fureko yafatanywe nabo Yitaga inshuti, arakubitwa kandi ashyirwa hasi n'abiyita abawazalendo. Makuru yemejwe n'abari hafi yaho byabereye avuga ko komanda Fureko umwe mu bayobozi b'umutwe wa Gumino yafashwe agakubitwa ndetse akajugunywa hasi, akandagazwa ku buryo budasanzwe n'abantu nyine yafataga nk'abo bafatanyije urugamba, abiyita aba wazalendo wazanazi. Uyu Fureko rero ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge yari yarafashe cyera icyemezo cyo gukorana n'imitwe ya mayimayi ndetse ajya mu bikorwa byo guhiga no guhohotera abo bavukana, abo baturuka mu bwoko bumwe, yiringira ko bizamufasha kwemererwa no kurindwa n'iyo mitwe. Ariko byose byamuhindukanye. Ku muhanda wa Remera yafashwe ari kumwe n'abasore bake b'abanyamurenge bari bamurindaga nyine, abo ni abarinzi be cyangwa abayiskuti be, nibo bafatanywe nawe. Bose rero bakaba bari bayobejwe hanyuma bagakorerwa iyicarubozo bashinjwa kuba abanyamahanga b'abanyarwanda. Bakaba rero bakomeje kugenda nk'uko bigaragara bahura n'ibibazo byo kuba bazira kuba gusa ari abatutsi. Ni sanganya iteye agahinda rero, aho uwo wayoboraga abo bantu, aho yari ari kumwe n'urubyiruko rw'abanyamurenge ngo rujyanwe mu mitwe y'abamayimayi ndetse n'abawazalendo. Ubu nawe rero akaba yandagajwe ku buryo bamukubise bakamugira nabi ku buryo budasanzwe, yasuzuguwe kandi ashinjwa n'abo nyine yizeraga. Abo barwanyi bamubwiye ko badaciye ku ruhande, ko batamwizeye na rimwe, nubwo yari yafatanyije nabo mu bikorwa byo kurwanya abo basangiye inkomoko y'abanyamurenge barimo n'abarwanya mayimayi nka Twirwaneho. Iyi nkuru rero ntigamije na gato gushima cyangwa kwemera ibikorwa by'ubugome n'icarubozo Fureko yakorewe, ahubwo igamije gusobanura isura y'urwango rushingiye ku bwoko rukomeje gukwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urwango rurwanya abatutsi ndetse rukagera no ku batutsi b'abanyekongo ubwabo biyumvamo ishyaka ryo gukunda igihugu, ariko bakarangiza banzwe cyangwa bakagambanirwa nabo bizera kubera gusa isura yabo yo kuba basa n'abatutsi. Hakaba ariho noneho wavuze ati ubanza koko ari ukuri kwa wa mugani ngo uwanze kumva ntazanga no kubona. Ngo ngayo nguko Colonel Fureko wiyise kimanuka wahisemo gufatanya n'imitwe ya mayimayi FDL n'abandi bose bahigaga ubwoko bwe, none bose bamuhindutse, bamwereka ko nta muntu wakubahirwa mu bugambanyi. Ubu ibi nibyo bihano byo guhemukira abo basangiye inkomoko, dore ko bamuhinduye ndetse n'abana bamwihindutse ndetse n'abana yari yarayobeje nyine n'ubundi abohereza muri FDL na mayimayi, bose bakaba babaye ibitambo by'uburyo yabatwaragamo abajyana mu buyobe. Abasesenguzi bavuga ko
ibi ari isomo rikomeye ku bandi bose bagitekereza kugambanira abo bavukana n'ubwoko bwabo. Abataragerwaho si uko bakundwa, ahubwo nuko igihe cyabo kitaragera. Birakwiye rero kwibuka ko uyu mugabo yigeze gushaka umukobwa w'umwe mu barwanyi ba mayimayi, bikaba byaratumye agwa mu mutego wa politiki y'irondabwoko n'inyungu z'abantu. Mu mateka y'akarere, Fureko abaye umugabo wa mbere ukubitiwe kwa sebukwe. Isomo rikomeye ryerekana ko ugambanira abo basangiye inkomoko aba ari we ubanza kugwa. Dukomeje noneho, hari abagize bati Fureko yishyuye ingaruka zo kwiyambura abo bakomoka hamwe. Amakuru aturuka ahantu hizewe avuga ko Colonel Fureko yahisemo kwanga kurengera ubwoko bwe, ahubwo yifatanya n'abarwanyi ba mayimayi barimo se wabo n'abavandimwe be bo mu muryango wabo yashatsemo ba sebukwe, maze atangira kubafasha mu bikorwa byo kurimbura abanyamurenge abo asangiye nabo inkomoko. Nyuma yo gutsindwa inshuro nyinshi ku rugamba, bivugwa ko Fureko yakiriye igihano kimukwiriye kubera ubugambanyi bwe ku bwoko bw'abanyamurenge. Ubutumwa butangwa n'abasesenguzi n'abakurikiranye ibi bugira buti: kurengera ubwoko bwawe ni ukuba wirengera wowe ubwawe. Kwica mu bwoko bwawe bigira ingaruka, kandi nta na rimwe umuntu aharanira amahoro ashobora gushyigikira abicanyi n'abo basangiye inkomoko. Ni ukuvuga ngo abica abo basangiye inkomoko ukabashyigikira uburi mu bibazo bikomeye. Abo tugara cyangwa abo kwa Tshisekedi, abazarendo bagize bati Colonel Desire uzwi nka Fureko, umwe mu bazarendo bashyigikira FARDC, yahakanye kumvira amabwiriza yo kujyana na Katale Rushaba. Atamakuru avuga ko Colonel Desire uzwi cyane ku izina rya Fureko ari umwe mu bazarendo, abarwanyi bashyigikira ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu musirikare uzwiho gukunda igihugu no kugira ubwitange yanze ku mugaragaro kumvira amabwiriza yo kujyana na Katale Rushaba, maze agaragaza ko adashyigikiye uwo murongo. Colonel Fureko ntabwo yari yarigeze atatira cyangwa agambanira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Facibeto uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo yayoboye ibikorwa byinshi bya gisirikare byo kurwanya umutwe wa Red Tabara n'indi mitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abo nabo bita utugara. Hari abandi bakomeza bagira bati amakuru aturuka ahantu hizewe bavuga ko Colonel Fureko hamwe n'abarwanyi bagenzi be bo mu mutwe wa Gumino nubwo bari bafitanye ubufatanye na Perezida Tshisekedi, bakorewe iyicarubozo rikomeye na Kongolo, umwe mu nshuti za hafi z'umuryango wa Beatrice Gisaro na General Neva, nyuma y'uko umuyobozi wabo mukuru Lieutenant General Masunzu afashwe agafungwa. Mu butumwa bwuzuye ubusobanuro bwimbitse bwatanzwe na Afande Makanika, yagize ati niba utabonye umwanzi wawe uyu munsi ntugire impungenge, kuko nawe azakubona undi munsi cyangwa ikindi gihe. Abasesenguzi rero bavuga ko aya magambo asobanura neza ko gukomeza kugaragaza urukundo cyangwa ubwiyunge ku bakoze ihohoterwa ku miryango yanyu bidashobora gutuma haboneka umutekano w'ukuri. Abaharanira amahoro n'ubutabera barahamagarirwa kwifatanya mu murongo wa twirwaneho nk'uburyo bwo kurengera uburenganzira bwabo no guhagarika ihohoterwa rishingiye ku bwoko. Ngira ngo rero murumva ibikomeje kubaho. Mu gusoza ngo bajya bavuga ko ibifite imizi imwe iyo kimwe gipfuye n'ibisigaye bigira intege nke bikagenda bipfa. Amakuru yize avuga ko Colonel Fureko n'itsinda rye bari mu rugendo bajya ahantu gutegura ibikorwa byo kubohoza umuyobozi wabo mukuru w'ingabo Lieutenant General Masunzu uri mu Fureko, bakaba bataye muri yombi n'ingabo za FDLR hanyuma bashyikirizwa leta ya Kinshasa. Ni ngombwa rero kubibutsa ko uwo mugabo ari umututsi kimwe n'abandi benshi bahohotewe, abo bahohote bari kumwe ndetse n'abandi bagiye bahohoterwa, bamwe bagafungwa cyangwa bakicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwo Burundi. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibya Colonel Fureko wahuye n'akaga gakomeye cyane nyuma yo kugambanira
ubwoko nyuma yo kugambanira abanyamurenge akaba akomeje kwishyura igiciro. Ayo ni amakuru twakomeje kugenda dukusanya aturuka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko igihari nuko Fureko we yakubiswe mu buryo budasanzwe, yandagajwe. Abo yizeraga nibo bamweretse uko intama zambarwa, bamweretse kugambanira ubwoko bitazigera bibahira. Yaba amasunzu na bene wabo bose bakomeje kugenda bicwa, ngira ngo nabyuka ibya Colonel Rugabisha ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bahura n'ibyo byose cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0743 41 94 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.